asishaye nje ngemfishane. Sicela uqalisa nje sokukhulu ukuthokoza kini nonke ingane zakwethu. Siyazi ukuthi nisemsebenzini, siyazi ukuthi njoba nilapha nje imisebenzi yenimile lapha ematafuleni, kodwa ukuze abantu bebone ukuthi ngempela uNongoma asisathandi nawo, kuyofuna ngesinye isikhathi vele sivume ukulahlekelwa okuncane ukuze sizuze okukhulu. Siyanibonga kakhulu nonke. Insizwa khona insizwa esuka ko Vryheid la eholwa inangu umfowethu umdlalose obizwa ngokuthi lapha einkundleni zokuxhumana ubizwa ngokuthi umalume 1981 malume 1981. So ke indoda le esupportayo kakhulu, nathi sambile sayoyeseka le efilidi wabonakala umehluko. Bakhona ke abantu bakithi abangakaqondi, kakhulukazi abasebenza komasipala, bakhona abangakaqondi ukuthi lempi inkulu kangakanani, ayikho ngo-150 laba ababathatha kubantu bokufika. Lento ingekusasa lezwe inkulu futhi kunabo. Siyacela futhi ukuthi umuntu makade enobudlelwane nomuntu okufika ejwayele ukuthola imali kuye, sicela ukuthi akuyeke lokho. Uma engafuni ukuyeka akavala umlomo, angazama ukulwa nathi, ngoba yikho lokho kuzodala ukuthi sigcine sesilwa sodwa singama South Africans, kanti inhloso ukulungisa izwe lethu. Vele makulungisa izwe obafowethu kuyenzeka abanye abantu bengabi nawo umbono. Ngisho egcekeni nje kini makuthiwa kuyakhulunywa izinto ukulungisa into, ukhona othola ephume ebheka le egcekeni emndenini ngoba usuke engaboni. Akodwa impilo yegceke ngeke imiso ukuthi khona umuntu ongaboni egcekeni ukuthi kufanele kubhekwe. So ke ngicela ukunikeza kumbiko wala ngaphakathi. Okokuqala sicela ukwedlulisa ukuthokoza ngenkantolo yala kwaNongoma. Sicela ukwedlulisa ukuthokoza ukuthi kulokhu ebebembeke kukhicala lo muntu owayegeza ngesibhamu la ethi uzodubula insizwa zala kwaNongoma wase Burundi. Inkantolo imtholine enecala kulokho kokuthi ulanga okungekho emthethweni. Imthole necala yasithatha isinqumo sokuthi izomthatha imbuyisele kwela kubo. Kuseyi South Africa njalo esalahlekelwa imali ngomuntu olanga okungekho emthethweni. Okusiphethe kabi ke ukuthi lo muntu thina wabanjwa yithi siwumphakathi. Waqale wesabisa insizwa ngomlomo, zikhona la ayikaze ibizwe statement. Wasabisa insizwa wathi uzoyidubula. Emva kwamaviki amabili kwafika insizwe ezayiphethe ibhamu isuka koThekwini zizofuna mina la, zibizwe yibo laba bantu. Zanga ngithola ngoba ngangiyiphesheya. Kwasuka lapho watholakala lo muntu esefaka iDatas ko WhatsApp ephethe ibhamu, ethumelela zona insizwa lezi ezinye, eyithumelela ethi zibendleleni yakhe, eyithumelela izithombe ephethe isibhamu, ekhomba ngesibhamu kanje. Kodwa sithola ukuthi amaphoyisa awazanga mbeke icala lokuthi siphi lesi sibhamu sisemthethweni lesi sibhamu. Uma singekho emthethweni asikaze lesi sibhamu akusisona lesi siqeda abantu lapha ezweni, ngoba isibhamu lezi ibhamu lezi okuthiwa amalokhuza ama-38 masizwa ke besichazela abazinangu. Umalume une security company uyazi ngeibhamu, wathi mayibona isithombe wathi ake lesi sibhamu sibizwa ngokuthi 38. Thina ke sasimnqumo thina, yabona. So ke bafowethu okungiphethe kabi kakhulu ke mina ukuthi lesi sibhamu sisekhona, sisekuye noma engaphakathi yena njengoba engasikhiphanga nje, ngoba asizwa ukuthi usikhiphile nisibhamu. So ke kushuthi sisekuye noma sisekubo laba abamthembisa ukuthi ngeke azathintwa, ngoba siyezwa ukuthi khona abantu ababemtshela njengoba esedelela kangaka ababemtshela ukuthi ngeke azathintwe umuntu. Manje ke yibo laba abathatha imali ke kulabo abantu bokufika bese bebatshela ukuthi ngeke bethintwe umuntu. Kusiphatha kabuhlungu ukuthi akabekwanga icala lokuthi wabonakala ephethe isibhamu. Asizwa ke futhi nakuthi lesi sibhamu ayishuthe ngaso kwakuyisibhamu sangempela noma kwakuyithoyizi, ngoba thina into amaphoyisa kumele ayazi ngami ukuthi maye ngibona ngithatha isinqumo ngento ngisuke senginesikhathi ngiyiphenye. Funa ngicela ukuthi ngikusho lokhu ngoba khona abantu abacabanga ukuthi nje mangisuka mengibona umuntu ngisuka la ngiyosebenza eFryheid bese ngithi la kudayisa ama drugs, usuke ecabanga ukuthi ngiyaqagela. Ngisuke senginesikhathi into ngiyiphenye, ngisuke nginolwazi oluphelele ngayo, ngisuke ngazi ukuthi kwenzekani, ngisuke ngazi ukuthi ubani wakwamasipala involved, ngisuke ngazi ukuthi iliphi iphoyisa li-involved, ngisuke ngazi ukuthi iziphi insizwe ezi-involved. Abantu kufanele behloniphe thina esithanda amakhosi, besihloniphe ngobuhlakani esinabo, ngoba hayi ukuthi lezi izinto abazaziyo asizazi. Njengoba sihola insizwa nje, lezi insizwe ezigcwelela emajele eyidubula abantu zisuke iphuma khona lapha ebuthweni. Lezi insizwe ezisatshwayo namhlanje ekuthiwa ziyisatshwa zizinsizwe ezinkulu ezweni ziphuma lapha ebuthweni.
lezi insizwa lezi ezingezwe ehamba edubula kwasani ziphuma lapha ebuthweni. So siphethe wonke umuntu. Amaphoyisa lawa asebenza i-intelligence yinsizwa zamakhosi zilapha ebuthweni. Amaphoyisa lawa angathandi ukuthi kufi South Africa asebenza ngobuqotho, athembekile, ahlonipha isifungo, asithatha alapha ebuthweni. So ingakho uzobona umuntu oqhamuka ngaphandle evele ethi mayibona abantu abaphethe induku abese yabadelela. Indlela yethu esithanda ukuphila ngayo leyo. Kodwa abantu befuna siveze okunye nokunye singakuveza ngokuhamba kwesikhathi. Kodwa iqiniso libhlungu bafowethu lokuthi ikwerekwere lisabise abantu bakwaNongoma ngesibhamu. Labanjwa yibo futhi labelali basabisa balihambisa emaphoyiseni. Mase lifika emaphoyiseni akusakhulunywa ngalesi sibhamu. Alisabekwe icala lokuphatha isibhamu singazi noma sisemthethweni noma sikho emthethweni. Sesithola la ngaphakathi ukuthi ubekwe nje icala lokuthi ukulelizwe ngokungekho emthethweni. Niyasibona isibindi sabantu bokufika ukuthi ezezosabisa abantu bakulelizwe ebasabise ngesibhamu ebe azikahle kodwa ukuthi ulapha ngokungekho emthethweni ngoba kukhona umuntu wala eSouth Africa oyintombazana othi wena sithandwa samkhululeka ngeke bakwenze lutho. Siyafuna ukuthi ubuholo obuphezulu bamaphoyisa ubaba uNhlanhla Mkhwanazi nethimba lakhe elibhekelela ubugebengu siyacela ukuthi akasicingele alandelele lesi sibhamu ukuthi kungani lo muntu engachajwanga for isibhamu, kungani okwesibili singatholakala ukuthi kubizwe laba abantu ayibasabisa kuthiwa bazokwenza ama-affidavit ukuthi lo muntu wasesabisa ngesibhamu maqede sambone senesibhamu. So ke sicela ukuthi ekugcineni ngagcina amaphoyisa ephelelwa umsebenzi ngenxa yokuthi wona vumelo nje sisuke sesinesikhathi siyilandela sisuke sineqiniso layo lapha engase Blue Note lapho kunomuntu khona wokufika ofakele mina i-protection order. Udayisa ama-drugs unesitolo sikaShwama lapha udayisa ama-drugs lapha. Siyakwazi lokhu siyakusho nje kancane siyakusho kancane sizothi sizobe sebesishiya igama lephoyisa. Into esizoyenza nje ngoba uma sizothi siveza phela ukuthi cha kulungile phela bewuyintshontshela uyidlalela nomuntu okufika abantu bakala eSouth Africa abasafuni ke manje musu ukuthi ube iphoyisa uphinde ube involved kuleyo nto leyo ngoba usuyasihlukumeza manje usebenzisa umthetho kabi okunye okubuhlungu kabi kimi ukuhlasela iphoyisa but kunezikhathi la ngibona khona kusuke kufanele ngihlasele kimi kubuhlungu ngoba ngumuntu omthetho khule ngawo umthetho kwamanje ngiphethe wona umthetho angivumelekile iphoyisa lifana nozakwethu kimi lifana nokuthi umuntu engisebenza naye okufanele ngibambisane naye thina sobabili sime ngandawonye silwe nobugebengu kodwa muzothola ukuthi manje ngale ngaphesheya uzovinjwa iphoyisa kubi kabi lokho. Sizongena kulento yale protection order sisazojula kakhulu kuyona ngoba kuningi okukhona esikwaziyo kuningi futhi silinde nje inkantolo siyiza ukuthi yona ibheke ngakuphi njengakulo ke lolu daba lokuthi ngeke umuntu akhomba abantu ngesibhamu maqede achajele ukuthi ukulelizwe ngokungekho emthethweni. Lesi sibhamu njengoba sibhizi sisengaphandle lesibhamu sisazobulala abantu lesi sibhamu sisazoqhubeka lesi sibhamu sesabisa abantu abakhulumela indawo yangakubo akuyona ke into enhle leyo. Kodwa ke bafowethu ningaphela amandla futhi ningavumi la kwaNongoma ukuthi ninabosisi ningavumi la kwaNongoma ukuthi kube khona abantu abadayisela abantu bokufika. Senguzwile lokho. Yebo idolobha lihlanzekile manje kodwa njengamanje sekukhona abantu ke sengizophuma umkhankaso wokuzocinga laba abantu abadayisela abantu bokufika. Sizokususa kuleyo ndawo ungabekwa umuntu. Sizokususa nje kungabekwa umuntu indaba ezitha committee indaba ezitha umntwana. Uyabona laba abadayisela abantu bokufika sizomsusa maqede kuleyo ndawo ngoba kusho ukuthi la kwaNongoma leyo ndawo ayidingeki. Vele leso space leso asinamsebenzi la kwaNongoma. So angifuni umuntu ukuzongena kuleso space. Cela sihlale si-empty leso space kuvuleke ukushaya umoya edolobheni ngoba ngeke sifike sithi silungise inkinga usuku umoya wakithi umuntu kube uyoganga. Kwayena futhi ikhompyutha akadingi ukusebenza ngoba why usebenzela umuntu ngakini? Why ufuna ukuqashwa umuntu waseBurundi ngakini? Uyabo akuwenza umqondo bafowethu.